Zato praznoglavi, što je ono taj koji s neba motri za stražu. Svaki puta kada smisli savršen plan, ono ga vidi i straža ga u propasti. Ali, ako on više ne vidi... Imam ideju. Idemo! I prije nego što me pitaš, da, ima veze s hranom. Kako je samo znao da razmišljam o hrani? Zato što mi uvijek razmišljamo o hrani. Da! Čekaj nas! Iako, ajde, Đađa. Kakav je plan? Kakav je plan? Lakše, malo momci, lakše! Dajte mi tren da promislim, sad imam plan najfriškiji i znam za neke poteze, a da nas ne nanjuše. Sad ono kad nas ne vidi, mi lako ćemo se sakriti i stražu tu pobjediti velikim svojim lukavstvom ti. O da, glavna stražovi nestanite, ješćemo mi tada sve i doručke i večere, samo stražo nestanite, nestanite. Nestanite! 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 Naša će glad iščeznu tad! Samo nestanite! Trik, oni naš neće prozreti, pa mu neće moć ni pobjeći. Od Romil 2 u hlaco su peh, možda baš to za prasnutu smijeh. O, tupari! Glavna stražovi, nestanite! Ješćemo mi tada sve i doručke i večere, samo stražo nestanite! 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 Naša će glad iščeznu tad! Samo nestanite! O, nestanite! 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 Naša će glad iščeznu tad! Samo nestanite! Još jednom! Nestanite! 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 Naša će glad iščeznu tad! Samo nestanite! Samo nestanite! Samo nestanite! Jel vam sad jasno?